Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin papagayam. Inta ibasa ti Tito Kapitulo 2, versikulo 6 kan 7. Patigmaanam met dagiti agtutubo a lalaki, amasapol nga agparbengda, iti amin na banag, sika ti ulidan ti nainbag nga aramid. Iti panangisurong, ipakitam anapudno kan napasnag ka. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Fermin, agriin ka. Isuday tanti anak mo. Inka ilukat diri daw. Ay na. Nabartag manan ti anak ta. Nakalalaw. Istorbon na ti karo ba? Karting hamon Mala, sige nga ron. Tayo na kung ilukat ti ray daw. Ay na. Dalang! Anak ka. Sumbrag ka. Dito ako supa maturog, tatang. Anya, ay saan anak ka? Ta saan ka komportable dita? May mayat dito'y. Presko! Ay na, umay kakit din anak ka. Ta itulod ka, iti kwartam. Nakaturog ka din ni Alex, bakit? Uwen lakay. Nakaturog matlaeng apaman anaban nyo sak itinapudot adanom. Ay na, una yun ti anak ta. Naigumunan iti arak. Ay, jakam mo lakay. Napigsa ngamin ti impluensya ti barkada. Nakilo adalan ti sinurot na. May rabalasang ko, anya day taigam mo anak kasubre. Sumon si inang, naggapo iti barangay. Anya? Wan inang, inyag dito'y ni Uncle Efren ang kagawad. Ay, nabalasang ko. Kasla mapugtuak no anya day taas sumons. Ay, adaman siguro ti naramid ti adim akalukuhan. Wan inang, indarom ni Lula Bising ti kapsat ko. Gapo iti panang bugbog na iti apo ko ni Lula Bising. Una yan ti kapsat mo, Mayra. Pasig a problema ti ipapaay na kada tayo. Ay, wan nga rod inang. Kaanon to nga tanga agnakam ti kapsat ko. Makapadismaya ti ugali ti anak ta lalaki, lakay. Ay, di ipayla na resort ti parikot anak kay daruman na di takabangibang nga ilay. Ita, adaman hindi sangsangwon na adarom dito'y barangay. Ay, una yan ti kastoy asagsagrapan ta, Fermin. Nalabas na ito yan no ar-arigan. Bakit? Nasken asumango ta iti barangay inton hirain. Kargo ta ti anak ta. Nang runa ket minor di edad pa'y laeng. Uwen nga rod. Ay, kaano nga ta nga agsardeng ti panagsagaba ta, lakay. Uwen nga rod, bakit? Kaanon tumot nga ta maikanta iti talinaay ti panunaw. Ading Alex, anya ayat ti makagapo. Takas jay tinamayam iti apo ko ni Lola Bising. Anya launay ti basol na kan ka, tabinugbog mo. Diyak ngamin kursunada ti panangkit kita na kanyak, manang. Una yan, dayjay laang ti makagapo, iso binubog mo. Una, si ka mamat ti up and down ti panangkita da, no di ka masyudot. Ay naading ko, apay atinutupam, pinanawam ko malatan O, kita am ti resulta ti naramid mo. Naidarum kan iti barangay. Katidakas na, papayaban da datatang kananang. Pasensya kan, manang. Talaga lang nga nailaw anak. Ay na, naimbag ano umanugot ni Lola Bising iti amicable settlement. Kasanuntun ngay no ipangato da iti korte. Day tangarot ti pagamkak, manang. Sapay kumaa. Taumanugot ni Lola Bising nga bayadan langan datatang kananang ti gastos day di ospital. Iso ang manipod ita. Agnakam ka kuman, agbalbaliw kan.
Isardeng munti kasta nga aramid mo ading ko. Liklika mong dagiti barkadam. Awan tinasaya at ama iteddakan ka. Alex, anak, narisutan ti problema may papan iti darom ni Auntie Biseng. Magyaman nak tatang. Gaputasan da ka binaybayan. Manugot ni Auntie Biseng abayadan milangan ka ni inang mo ti gastos na di ospital. Pakawanan da ko matatang. Saan ko nga ulitan? Alex, anak, kanayon ka nga agkaray. Ngam saan mo mo't atong tungpalin dagiti karim? Agbalbaliw kan anak kao. Agsingsinpot kan. Tapno maadaan kami kaninanang mo, itital na ti panunaw. Nanang, ada ka di pagnayo ita. Wen, anak ko. Mapanak man agin kwari iti high school di taile. Inakdamagan noan niya ti requirements ti enrollment para iti transfer eh. Para ka di ni Alex, nanang. Wen, anak. Kayat ko ang makaeskwela ti kabsat mo. Kat, nakasauyon ni Alex. Ay, wen anak ko. Kasla di na kayat. Iso atulungan na kuma ang mga lokoy iti kabsat mo. Sige, nanang. Padasak akasarita ti kabsat ko. Anya nga iti kunada iti nagdamagam apagadalan, bakit? Ay na, Fermin. Maragsakan nak. Tamabalin nga aginrol ni Alex ijay. Naibagam ka de, no apa nagbalin a drop out ti anak ta. Wen, saan ko nga inlimad ti background ti anak ta? Rumbeng laeng bakit? Tapno ammo ti principal. Naimbag ko tanasingpat kan man nakaawat ti principal. Sapay ko mga ruda, tao man nugot ni Alex nga agsubli nga agiskwela. Anak, umanugot ka din iti singasing mi iti amam nga agsubli ka nga agiskwela. Dandanin ti enrollment. Ako nanang. Sana na masapol nga agiskwela pa'y. Agam na saysaya at no agiskwela ka, anak ko. Tapno makaturpos ka iti kurso. Sanda ko man napilitan. Tsak madla kayat. Anak ko. Kontento ako ni tibiyag ko. At damot ba't gadak, kaskargador ije palingge. Anwag da ita, diploma. Agam na saysaya at kan napimpintas nga adda ti maturpos mo. Makabiro ka iti desente, kan natalgad apang gadam. Dakon kaya ti agiskwela, nanang. Ading, jak kaya ti panagsungsungbat mo kininanang itay. Kasano? Nakapilpilit mo't ngamin. Imbagak lang aruda na jakon kaya ti agiskwela. Apay adi mo kayat. Napimpintas matlaang no makaiskwela ka. Kitaan na kading ko. At least nakaturpos akon. Kat addan makunaan na talgad at trabaho. Iparparupan mo't launayin nga wan serbik dito'y balay. Saan akas na ading ko? Panunutom at edukasyon kat napatag. Iso lang ti mabalin ama ipatawid dagiti naganak kada tayo. Ha? Wen ading, pudno ti imbagakan ka. Iso nga itapay naang. Agpanunot ka sakbay amala daw ti amin. Ha? Anya ka diti masapol yo, ma'am? Mabalin ka diti umunag, Barok. Sige, ma'am. Umay kayo, ma'am. Agtugaw kayo. Agyamanak. Inakaya bandananang ko, ha? Saan aninanang mo tirantak, no dikat sika? Ha? Nadyak agriro, sika ni Alex. Am-amudak, ma'am. Uwan, Barok. Am-amo ka. Siya ti principal iti high school, ijay ili. Kasta ka di, ma'am. Wan, kat umay kaalo ko yan, tapno agenroll ka. Kung amin, ma'am. Alex, saan ka nga agpangadwa? Welcome ka nga agenroll, ijay school. Sumrag ka?
Ma'am, imbaunak ni principal dito yung classroom yo. And you are? Alex, ma'am. Si kagayam ti bagbagan ni principal kanyak. O sige Barok, isubmit mo dagiti requirements nga awit mo. Dagitoy, ma'am. Okay. Siya kung ti makaamo ka dagitoy. Fill up am daytoy a form kat isublim kanyak inton first day of school. Sige, ma'am. Thank you. Mabitlaan. Adalaan ti ibagakan ka. Ha? Anya day ta, ma'am? Kidawag akayat ko a consistent ti attendance mo iti class ko. Diyak kayat ti kanayon nga absent kan maladaw. Kan aramidam ti biyang mo kas estudyante. Agadal ka anasayaat. Is that clear, young man? Oh, yes, ma'am. Okay, you may go now. Ma'am, kumusta ni Alex iti class mo? He is doing well, ma'am. Awan mo ti parikot ko kankwana. Nasaya at no kasta. Agtultuloy ko mati na pintas a performance na. I-update na kakanayon maipapan iti progress ni Alex, ma'am. Sige, ma'am. Saan kayo madanagan? I-update kayo. Sige, mga tol. Panawan kayo pa ditoy. KJ ka mat, Alex. Saan ka pa nagtakip? Pumanaw kan? Pasensya kayo, mga tol. Ngam insardeng konti uminom iti arak. Talaga mo ta good boy kayo ta na, Alex. Kayat ko ngamin ti makadal. Kayat ko ti makaturpos. Saan da ko makagura? No saan ko apat ganti awis yung uminom. Ngam, talaga adya kon subyan ti kastang aramid. Talaga sa bali kayo ta na, Pards. Nagbaliw ka talagan. Pinilik ti nagbaliw. Gaputasan kon akayat nga ikandag iti dadakkel ko iti parikot. Ket, awisan kayo, met. Ha? Yamam mo kayo kini principal mi. Mabaling kayo pa iti humabol nga aginrol. Dayawon ka, Alex. Ta saan ka nga imanugot iti awis ti barkadam nga uminom kayo itay? Owen, ma'am. Pinampanunot ko ti kanayon nga ibilin nyo kanyak. Nasayaat no kasta. Namiris ko. Ngawan ti nasayaat ama itad ti pasig a jamming. Barkada ken bisyo. Ayan nga tati mabalin na pagdamagan dito eh. Ma'am Abe, da kayo ka di dayta? Sino Alex? Wen, ma'am, sak da ito eh. Wah, kita man. Dito'y kakadi abang ko agtrab-trabaho? Wen, ma'am, nando atawan ko dito eh. Wow, kita man. Look at you, Alex. You look dashing in your office uniform. Thank you, ma'am. Kwa, Alex. Agpatulong ako, ma'am, may papaniti account ko. Sure. Sakti makaamo, ma'am. Ay na, Ma'am Aida. Ada na pintas nga ipadamag ko ken ka. Anya dayta, Ma'am Abe. Amom ka di nagkita kami ka ni Alex iji bangko idi Kalman? Alex? Jay estudyante tayo idi? Yes, ma'am. Agtrab-trabahon iti bangko ni Alex. He made it, Ma'am Aida. Makaparagsak dayta adamag, Ma'am Abe. I did not expect that he will make it that far, ma'am. Uray siyak, Ma'am Abe. Happy wedding anniversary, nanang, tatang. At iti sagot ko kada kayo. Da. Ay, Ay, lakay. Kita to'y sagot ti anak mo kadata. ay nagyaman kami baraw. Anya ka di daytoy aya? Lukatan nyo tatang, tap na makita yo. Ha? Dua sing abalitaw. Wen tatang, iso na itati usarin nyo para iti renewal of vows yo.
Inton Sabado. Ket alaag dayto agundaway. Tapno agyaman na kada kayo. Gapoy ti panarabayo kanya. Saan ko amaragpat dayto nga estado ti biyag? No saan agapo kada kayo? Kas naganak, saan tay amauma amang tartarabay kadagiti anak tayo. Agbalin tayo asilaw kadakwada, tapno saan da asumyasi itinalintag adalan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Maya Santos. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kata kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kanday toy nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.